Fudbal malih terena definitivno se na velika vrata vratio u Suboticu. Finalnu utakmicu Kupa Gradske fudbalske lige Subotice na stadionu kraj Somborske kapije između Đurđina i Solida posmatralo je više od 500 gledalaca. Solid je pobedom od 2:1 zasluženo poneo epitet osvajača kupa. Organizator, Gradski fudbalski savez, zaslužuje sve čestitke za učinjeno da se ova najniža takozvana beton liga postavi na mnogo viši nivo nego ikada ranije. Finale je imalo uvertiru u predigri u kojoj su zaigrali Pioniri Đurđina i Škole fudbala Arena. Takođe, pohvale pripadaju i fudbalskom klubu Bačka 1901, koji je po drugi put zaredom domaćin finalne utakmice. Ovaj najstariji fudbalski hram u Subotici svojim prelepim izgledom i vrlo kvalitetnim terenom učinio je utakmicu posebnom. Igrači navikli na teške terene bili su kao preporođeni na ovom travnatom tepihu, a navijači na tribinama su zajedno bodrili svaki svoje ljubimce bez i najmanjeg incidenta. Ipak, najveće zasluge pripadaju fudbalerima Đurđina i Solida. Fudbalski klub Đurđin je finale počeo u sastavu Mijić, Kondić, Vuković, Šomođi, Spremić, Panić, Predojević, Skenderović, Stantić, Majlat i Kujundžić. Igrali su još i Horvatski umesto Kondića, Polovina umesto Skenderovića i Lakić umesto Predojevića. Ekipa Solida meč je počela u sastavu Crnojević, Stanišić, Božović, Vukasović, Čučković, Janjatović, Žoldoš, Klačar, Ivković, Žarković i Trkulja. U drugom poluvremenu su igrali Tutić, Karadžić i 53-godišnji Šešić umesto Vukasovića, Žoldoša i Stanišića. Finale su sudile subotičke sudije Kristijan Čapo, Jovan Popović, Atila Harmat i Alen Milosavljević, dok je delegat bio Rade Rudić. Solid je vrlo brzo stigao do vođstva, već u 4. minutu. Fauliran je Ivković na nekih 25 metara od gola Đurđina, Čedo Žarković namešta loptu i silovito šutira. Golman Mijić samo kratko odbija loptu pravo na nogu u Trkulji, koji u takvim situacijama ne greši. Četvrti minut, 1:0 za Solid, strelac Trkulja. Nisu se Đurđinčani zbunili, nastavili su sa ofanzivnom igrom, svesni da su fizički spremni od iskusnih majstora malih terena u beloj opremi. Ipak, vrlo brzo su shvatili koliko je u fudbalu važno iskustvo. U 21. minutu ponovo je Žarković bio asistent. Dobar pas prema Klačaru koji je loptu pobukao još par koraka i šutirao u nebranjeni deo mreže. 2:0 za Solid. Za Solid, strelac Mario Klačar. Minut kasnije Đurđin je smanjio na 2:1. Nakon kornera lopta se odbila pravo na nogu Predojevića, koji je odmah šalje u gol.
Nakon gola Predojevića, mnogi su bili uvereni da će Đurđin preokrenuti rezultat u svoju korist. To ipak nisu prihvatili igrači Solida koji su do poluvremena dobro odolevali atacima mlađih i bržih igrača Đurđina. I u drugom poluvremenu ista slika. Đurđin napada, Solid se znalački brani. Sve do poslednjih 15 minuta kada je mladoj ekipi Đurđina žargonski rečeno ušla voda u uši. Nisu više bili toliko samouvereni i njihovi napadi su počeli da tupe. Uz sve to uhvatila ih je nervoza, pa su iskusni obućari uspešno utakmicu priveli kraju i zasluženo podigli u list pobednički pehar. Završena je utakmica. Nakon utakmice, predsednik Gradske fudbalske lige Goran Drača, potpredsednik Ivica Bošnjak i predsednik konferencije klubova Gradske lige Dragan Vukasović uručili su priznanja finalistima. Nagrade uručuje Ivica Bošnjak, potpredsednik Saveza. Priđi bliže, neće biti za sve. Priđi bliže, biti. Ovi ako siđeš postoje na Vikević, jebutiš Solid. Što ne uđi po medalju, pa šta se zamenio? Kole tebi neće stat medalja na ušiju. Ne znam da ova kamera snima iskupa. Snima sve bude kupa. Boga tu zajedno. I predaje u ruke Aleksandru Janjatoviću. Čestitke za osvajanje kupa, zaista predivan ambijent, mnogo publike, žestoka borba, 3 gola u prvom poluvremenu su rezime jedan kratak od ovog susreta. Pa slažem se sa vašim komentarom. Znači, ekipa Đurđina, mlada ekipa koja može da trči i boga mi su nas dobro namučili s obzirom da mi imamo malo manje snage, ali uspeli smo da iskoristimo naše prilike, poveli sa 2 razlike i to nismo ispuštali do samoga kraja. Se očekivalo da će Đurđin sa tim kondicijom i snagom da izdrži i da vas pritisne, ali je nekako bio egal posle crvenog kartona. Pa ja mislim da je velika većina gledalaca čekala finale, ali mi nismo očekivali da će da padne drugi gol, tako da izdržali smo. Davore, čestitke za igru, opet Đurđin nije imao sreće. Pa, šta da kažem, kao i prošle godine, znači, prošle godine smo dogorili do penala, ove godine nismo ni to uspeli. Čestitao bih ekipi Solida na fair i sportskoj igri i stvarno danas se presudilo iskustvo. Moji momci su ušli previše emotivnu utakmicu i sagoreli su, mogu se reći, u prvom poluvremenu. Drugo poluvremenu smo pokušali sve, ali ekipa se Solida iskusno branila, tako da nismo našli rešenje za njihovu jaku odbranu i šta da se radi. Treća sreća. Treća sreća, ja sam rekao mom sad u slačionicu, mi ćemo se vratiti ne samo ove godine, sledeće godine, nego vratit ćemo se po ovaj trofej. Ovo je prvenstvo gde nismo izgubili svaku trku za titulu, tako da vidjet ćemo. Ekipa je mlada i proseku ovde igraju sve momci iz Đurđina, mogu se reći, znači to je veliki naš uspeh. 22-3 igrača danas došlo ovde, tako da oko 12-13 igrača ispod 20 godina. Na ovoj ekipi je velika budućnost i tako da mi gradimo na tome i imaće još puno prilike da se pojave ovde i da uzme ovaj pehar kojim evo drugu godinu već zaredom izmigoljava. Dragane, još jedna vrhunska predstava i organizacija Gradskog fudbalskog saveza. Preko 500 gledalaca je danas bilo na tribinama i uživali su u dobrom fudbalu, a takođe i u neizvesnosti. Pa vidite, ove godine Gradski kup počelo 16 ekipa, znači bilo je 8 parova izvlačenje, to je znači 12 klubova je bilo iz Gradske lige i 4 iz područne. Solid je pobjedio 2 kluba iz područne lige, što je, mislim, neki dokaz da se u Gradskoj ligi igra
sve bolji i bolji fudbal. Ima nekoliko ekipa koje su se izdvojile, tako da mislim da je Gradska liga dobila na kvalitetu. Ove godine smo pokušali, delimično smo uspjeli da omasovimo Gradsku ligu, tako što je Mala Bosna uz veliku podršku Fudbalskog saveza grada uspjela da se aktivira posle 5 ili 6 godina kao 11. klub. Sljedeće godine je najavila i Kelebija. Kelebija je jedno naselje u okolini Subotice oko koga gravitira oko 17.000 stanovnika. Čvrsto su odlučili da sljedeće godine počnu sa seniorima, što je bio velika stvar u gradu da ima 12 klubova Gradske lige. Imali smo dobru saradnju sa gradskom upravom i mislim da bi sad ovo novo rukovodstvo u gradskoj upravi, ićemo opet na pregovore, dogovore, potrebno da podrži Gradsku ligu, jer sami ste vidjeli danas je bilo lepo vreme i milina je bilo vidjeti. Sad možemo licitirati koliko je ljudi bilo, ali bilo je bar 500 ljudi. Nećemo reći ono novinarsko da je bilo 250 pa 500, mi realno nismo ih brojali, ali to je. Ulaz je bio slobodan, ja sam malo šalio, kažem za vojnike i za studente besplatno, za sve je bilo besplatno. Tako da mislim da Gradska liga dobija na kvalitetu i zalagat ćemo se da omasovimo Gradsku ligu, jer jedno je činjenica samo da kvantitet daje kvalitet. Mislim da je danas publika bila jedna solidna utakmica, sad ipak je to finale pa se malo taktiziralo, ali u suštini mislim da se dobar fudbal gledao. Gradsku ligu nastavljamo dalje. Nažalost, eto, bez jedne ekipe pokušali smo da aktiviramo Zrinski, koji je u posljednjem momentu opet iz, kažem, treći put, finansijskih razloga, ali mislim da za Gradsku ligu samo malo hvali osjećaja lokalne samouprave da bi mogla da funkcioniše.